ibyo uvuga byose ngenda byemera 100% sibyo ariko icyo nari kwemera ni iki ngo umukinnyi ari hasi cyane ngo ntago yemerewe guhamagarwa sibyo cyo ntago ngiye nkenya kuko uravuze ko atemerewe guhamagarwa uri kuvuga ngo ariko se mu Rwanda nase Rwanda experience abafite muri national team utakubwira experience ntago kompare guhamagara mu mvune nose ntitubibana no kuvuga kine mu mvune ntago byibukosha ngo kina ku mvune wowe wenda biragaragara aho ngaho hari igihe umukinnyi hari match bagira gukina ekeme umukinnyi bakamutana bitewe nuko iyi match ishoko ikeneye abantu b'abajuweri basanzwe bafite experience hari match nkuko kera manu yabaga wenda ijya guhana na Man City nubwo wenda Berbatov yagarwaye bakabizi ko Berbatov cyangwa Chicharito abo bakinyi bari batereka bose babaga barwaye wenda bakaba bakize umunsi bakoze imyitozo bakavuga ati igitego ntago ari bukibure hari umukinnyi wa match twabona nkasugira akaza gakubita ibitego bibiri cani bitewe n'iki hari urundi rwego amaze kugira ariko kerekeza uretse no kujya kuri even experience na konta niyo mpamvu kugeza kuri amasaha Didier Deschamps ajya guhamagara Marcel agahamagara Juru barakina ntibakina ariko equipe ariko nubundi totu ikipe y'abakuru mu gihe arakina Marcel ntabwo kimwe ko namuhamagara iyo umukinnyi bamuhamagaye afite amahirwe yo gukina 50%. Iyo umukinnyi bamuhamagaye niko yitegura kumukina yego urugero nabwo urugero rwakinyi babiri bari mu gikombe cy'isi mu kipe y'igihugu y'u Bufaransa 2018 batwara igikombe cy'isi hari mu cyitwa Umutiti yaratsinze igitego cyatumye bagera finale agitsinda ububirigi kimwe cy'umutwe sibyo Matuidi Blaise Matuidi yabanzagamo buri munsi sibyo nukubera icyo bakinnyi atari guhamagara mu kipe y'igihugu Matuidi ndetse na Nuzana na Umutiti hari abandi bintroduijemo kintu nicyo cyaka rero hari abandi benshi ariko babasimbuye kayitare banzu nyumve bari kuri level yo hejuru reka ruboneka oje ko taruboneka osha gufata ruboneka ukamushira ku muzano umwe ugasanga reka kayitare reka bazo ngira iki kintu ikipe y'igihugu y'u Rwanda twarabibonye karikeza twarabibonye ko APR FC afite ruboneka muri Mediane ariko banzu tekereza APR FC ni ikipe yo hano mu Rwanda Mukimura n'udamama wakine akina ikipe yowe mu gihugu uramagarane serije bazuneka matwumva ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ikeneye kino kintu ikeneye ko introduce abana ariko bakaza bafite aho bigiraho nibyo nakubwiye twabonye Adolphe mwizamu ari hejuru cyane ariko kugeza kuri amasana agombanzamo ntabwo yabanzamo adafite ntabwo ko atabanzamo ntabwo yabanzamo akeneye uza kumufasha nemere kwizera ntabwo umuceresho kuko kwizera ntabwo umuntu wakigiraho ntabwo ari umuntu wazamukiraho kuko aturetse by'imyitwarire ariko fata kandi ntone mu kibuga nabwo bigenda bibikira imyitwarire nayo konta imyitwarire ni konta hanze y'ikibuga n'imyitwarire mu kibuga byose ni imwe ariko yigire kuri Emery yigire kuri bakimenyi bamubwire ngo bigende gutya na gutya twabonye Serumogo ari ukina neza sibyo ukina kabiri nziza ariko akeneye umborenga wo kuza kumusova akamwe ati petit frère bigenda gutya na gutya ariko nyine twabonye Claude tona n'abangwende bari hejuru noneho reka tugaruke kuri numero 6 Chouameni uyu nguyu muri Monaco uri gukina equipe nationale y'u Bufaransa yakinye kubera iki Chouameni yakinye kubera ko azumupira hari ikintu ni performance ariko none se wambwiye ngo Bizimana Djihad kuri match ruka yine kipe yangeje ibitego 2-2 Bizimana Djihad ari mu kibuga bakinye n'ikipe yitwa Mbari ariko se itonwaza ikintu kimwe sibyo itonwaza ikintu kimwe baramusimbye ku minota 80 urukuvuga umukino heruka ijamarwa mu Mavubi yaramaze iminsi ngadakina oya yahise abonye kayita y'umutuku yaramaze iminsi ngadakina turajya kuri fitness man badafite yaramaze iminsi avuye mu mvune uramagara uruvuye mu mvune urabizi neza ko ntakintu iburaharanira sibyo hamagara Bosco umukinishe hoye no hamagara Bosco umukire mu kibuga kimwe Bosco ari mu bakinyi bashobora kuba bajya mwakira kibuga instead bamagaye abakinyi senior kipe senior nyine navuze sibyo navuze biterwa n'ikintu n'urwara yahamagarwa biterwa n'ikintu urimo sibyo urimo uraharanira ikipe y'igihugu urimo wene n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda sibyo urimo uraharanira yuko ugiye kujya muri kano abura umukino umwe sibyo ngo n'ubutsinda uje muri kane aho Bosco ntiyakina ariko se uje gukina n'ubu na Kenya urabizi neza yuko nta match urabizi neza yuko iyi match nta kintu kimwe iri bukumarire wowe no twakina Bosco ngo Serge yawe aho ngaho ngiye kugurugera reka ngurugero rumwe tutadukomeza ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite umukino ejo kuko twe twaragenda kure cyane reka mubwire reka ture kuri uboneka wenyine sibyo
muri uru Rwanda dufite ruboneka wenyine ndi kuvuga abapeti n'urugero cyangwa niyo twihuta buri muntu maye masomo note 30 niyo twakomoje dufite bakase bagera kuri 3 muri iki gihugu twese tuzi batatu dufite Yannick dufite Ari dufite na Sefu muri abo kaseri bose undi mukaseri uri inyuma ushaka kuza tuvuga ngo twakangaje kugira ngo aze afashe abo ngabo ni Ruboneka Jean Bosco sibyo so Ruboneka ntago abo ngabo bari abo batatu nkubwiye niwe yakagombye kwigiraho ese Ruboneka zigira kuri Ari niyo nzima ntago byakunda kuko turamuzi uko urya meza azigira kuri Sefu ufite imico imeze kuri ya hanze y'ikibuga bizakunda kuko icyo cyane kumwigiraho ntago ari mu kibuga gusa n'imico yo hanze nizakonta kuko football ni discipline usigaye ni Yannick ufite imikino myinshi ya equipe nationale ni Yannick wageze hanze akareba umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda uwo mutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda wabwira Ruboneka ngo igira kuri Yannick yakijya muri abo bakase batatu yakigira kuri indi bici se yakoze ibintu bye byiza agasibura Yannick muri Yannick agiye mu kibuga te ntago bamigi bari bashaje kuva mu kibuga bariye benshi bamigi bariye benshi ariko Yannick turabizi ko yigiye kuri Migi yigiye kuri Migi ibyo nabyemera arazamuka yigira kuri Migi nabyemera ko yigiye kuri Migi muhirekeze yigiye kuri Haruna tiri nawe timo turavuga ngo muhirekeze arimo aratanga ibyo nabyemera si ibyo bikundi kubyemera reka dore ubishyura kimwe Yannick mukunzi sibyo ntago navuze ko umukinnyi mubi ngewe sinavuze ko umukinnyi mubi pe ariko se performance yo mu ikipe y'igihugu ni iyihe ku buryo Ruboneka yayigiraho ni iyihe kuko barimbwira experience nuko abwira Savio kugira kuri Jacques gute wenda tuzajya kugenda tubigaruka hari umwanya mu kibuga utagomba gukinisha umujyane kuri Jacques karike uzafata umuntu umujyane kuri wing aho ngo naguzabona amakosa ko yatanze equipe umuntu amujyane cyerekana ati igitego ariko numero 6 rido ya defense niwe moteri wa equipe saba rido ryari instead ikipe yatsinzwe tuzabara ko umukasi na defense cyabyo ariko ntabwo tuzabara ko Yannick saba rido ryari reka twikomeze kuri izakina reka turakure equipe cyane izakomesesho Yannick ntago yibabo we ku munsi w'ejo nenda na mukataza kunyira tubigarukaho wenda tubanze twirukanga cyane ku munsi w'ejo ikipe y'u Rwanda Elizabeth ikina ku munsi w'ejo n'ikipe y'u Mali reka tubanze twamamazeho gatoya ubundi tuze tugaruka nyuma y'amasigo y'u Rwanda Elizabeth ikina n'ikipe y'u Guinea wenda twagenda tubigarukaho gatoya mu gihe tujye kurimo turagenda twihuta ijambo rimwe wenda cyangwa se amagambo nk'abiri ku ikipe y'u Guinea. Yes, ni byiza ikipe y'igihugu ya Guinea igiye gukina umukino w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Twabonye abapeti navuga ko bakiri batoya n'ubundi bamwe barafite bari banahamagaye bwa mbere mu ikipe y'igihugu bakagenda bitwara neza, ariko ikindi kintu navuga yuko nuko no muri ikipe y'igihugu ya Guinea irimo iragenda kwitegura ugatsindwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Okay, nibi ku ruhande rumwe, ariko ushobora gusanga bishobora guhindukira muri AFCON. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda, ikipe y'igihugu y'u Rwanda kuba yaratsinze iriya kipe y'igihugu ya Guinea, navuga ko nibyo nakubwiraga nyine n'abana bagomba kwikamataga bakabanza kayereka bakuru babo yuko nabo bahari barimo barakomanga. Ubwo ku munsi w'ejo ikipe y'igihugu y'u Rwanda yiha amahirwe angana ate ku munsi w'ejo? Ona izongera nzabikubwira ejo mu gitondo. Reka wenda twagenda icyo nakubwira ngiye ku munsi w'ejo ibyinshi Kayitare Serge arabivuze byose, ahubwo icyo nasaba amashami nafate inde kipe ayitereke nayo turi mu ngo turi kubivuga mu kanya ba Fiacre na ba Pierre bose bageme agenda introduce abandi, hanyuma icyo bizamufasha kumenya nabaye bana bazijya kuri bakuru babo ngo turimo turabivuga. Ese ni Serumogo cyangwa ni Nkubana? Nasibyo ko makawe byabyihuse abayiyuze, ariko nanone ababwira gukina ikintu kimwe. Hari jambo yabwiye Muhozi Fred no bitangaje muri interview yajyanye n'abanyamakuru bari ku kibuga. Yaravuze ati njya kujya mu kibuga amashami yambwiye ngo jyamo ukina ibyo ushaka ariko bitanga umusaruro ahubwo bidasubize kipe inyuma. Azabwire bakine birekure bakine nibashaka bazabatsinde bitanu ariko bakine bigaragaza. Tuzakugenda tubigaruka ne wa Afrika ku cyumweru igikombe cya Afrika kizaba gitangiye ari AFCON mu gihugu cya Cameroon ku isaha y'isa 12 ikipe ya Cameroon izabitana mutwe n'ikipe y'igihugu ya Burkina Faso. Igikombe kizaba gitangiye Didi yawe uramura kibonetse kino gikombe cya Afrika. Igikombe cya Afrika kiri hejuru
kiri hejuru. Ikipe y'igihugu ya Cameroon ku isaha isa 12 bitana mu mitwe n'ikipe y'igihugu ya Burkina Faso mu gihe ku isaha isa 3 ekipe y'igihugu ya Cape Verde izabitana mu mitwe n'ikipe y'igihugu ya Ethiopia. Itsinda rya mbere bizarikomeza. Mbega muri make ni irushanwa rije turikeneye abizi ko babanje kurikura ni exploit ikomeye cyane abanyafrika bagiye bakora kuko bamwe ku mugane burayi bamwe bagiye babyanga ukumva nka nk'umutuzo w'ikipe ya Liverpool avuze ati bundi gihe rushanwa ko karushanwa kitambitsemo karushije imbaraga amarushanwa ya FIFA ariko ni influence yabo bakinnyi n'uyu uyobora kafu muri Afrika yagiye agaragaza ndetse n'abo ba stade tumo tugenda tubona bazamuka bagenda babyiruka ba Samuel Eto'o ba Didier Drogba bagenda bagaragaza ko igikombe cya Afrika byakunda gikenewe. Muri match izatangira ku itariki 9 ikipe ya Cameroon ndetse n'ikipe ya Burkina Faso. Muri make nibo bazatwereka ishusho ya AFCON muri make niba bazatwereka ishusho ya AFCON kuko nishanwa tuje turikeneye cyane nk'abanyafrika nkuko rumaze kwivuga ryari riri hirya kure bari bashaka kuritwara ku yindi migabane bashaka muri make baripfobye ariko twe nk'abanyafrika ese turyiteguye gute hirya no hino abantu bose ari kuburira amasasigaye ku ntoki bamwe bari kuvuga ati ko iminsi itagenda ariko ni igihe cyo kugira ngo turebe imikino iryoshye kuko twagiye tubona kuntu amakipe yahamagaye nta kipe yigeze ihamagara abantu bari hasi kuko urareba Burkina Faso ukavuga ati se Cameroon izavayo wareba Cameroon ati se Burkina Faso izavayo hari nka match zakomita ku makipe nka Gambia yagiye mu ishanwa bwa mbere ewana yihagazeho nameze neza so ni AFCON izabiryoshye reka tuyihanga amaso dutegereze turebe ese ibyo turi ko expectinga nibyo cyangwa se ibyo ntabwo ibyo tuzabona tuzatugenda tubigarukaho kuko hari iminsi 4 yose iri imbere reka twigira ku mugane burayi 3:45 FA iraza kuba ikomeza ikipe ya Chelsea aza kuba yakira ikipe ya Tottenham mu gihe match iteganyijwe ku munsi w'ejo kuzahuza Liverpool ndetse n'ikipe ya Arsenal bakaba bagiye bayisubika ni match turi buze kubagezaho umukino uri buze ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Tottenham ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea amakuru y'amajyana avuga ko umusore twa Romelu Lukaku nyuma bamuhanishije igihano cyo gucibwa 117 by'umushahara we ndetse ubu ngubu kuno mugoroba Thomas Tuchel ngashoboka kuba yemeye yuko ari mutereke mu kibuga ni nkubi nayo yari maze iminsi igenda ivugwa mu bitangazamakuru nyuma yuko Romelu Lukaku ajyanye ikiganiro na Sky Italia mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nibyo navuga yuko nubundi ni Romelu Lukaku navuga ko bamisinze ku munsi wo ku cyumweru bakinagamo n'ikipe ya Liverpool ariko nubundi Romelu Lukaku nyuma yaho yemeye ikosa cyangwa se yemeye icyaha ubwo nyine yagombaga guhita ababarirwa n'umukino w'ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Tottenham biri buze gukina iyi mikino navuga yuko umukino baheruka n'ubundi murabizi neza ko hari mu 2020 Tottenham yari yakiriye ikipe mu 2021 Tottenham yakiriye ikipe ya Chelsea birangira ikipe ya Chelsea inzi bitego 3-0 bw'ikipe ya Tottenham. Ikindi kintu ugomba kumenya cyo nuko ikipe ya Chelsea uno munsi igomba iniramuka itsinze biraza guhita biha amahirwe yo kugenda izamuka ku rutonde n'umundi rwa championnat ariko ikipe ya ni muri FA Cup ahubwo sorry kabisa ni FA Cup ni FA Cup ariko bivuze yuko iyi kipe ya Chelsea na hagati ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Tottenham uyu mukino ikipe iri buze gutsindamo ni FA Cup English Football League Cup kimwe cya kabiri umukino ikipe ni yamuka itsinze yetekereza hagati ya Liverpool na Arsenal bafite retour ikipe izakomeza hano hagati ahubwo cyo tugomba gutekereza ikipe izakomeza hano izahita na izava hagati hanyuma yatsinzwe bazatana umwanya wa gatatu ahubwo icyo tugomba gutekerezaho mbere kwenda tuva kuri ekipe tuva kuri uyu mukino match Arsenal na Liverpool yari kuzakomeza next week kwa gatatu ubwo se iyo match iracyakinwe ko ubu ngubu ibaye post by shifting zayikuyeho wenda nta wamenya mu gihugu cy'Ubwongereza bafite ukuntu bagenda bikora ariko mu gihugu cy'Ubwongereza bafite ukuntu wenda bahita bipanga hari n'igihe izo match zakinwa izindi bakazagenda bazikina mu gihe ikipe ya Liverpool yamaze gukiruka ibintu bya corona ariko ku mukino agenda nk'ubwiye ikipe ya Chelsea na Tottenham nuko muri FA Cup inshuro ebyiri bari guhura 2020 banganya kimwe kuri kimwe mu gihe umukino ubanza wabaye 2019 n'ubundi mu mpera z'ukwezi kwa 12 ikipe ya Liverpool ikipe ya Chelsea yabasha gutsinda ikipe ya Tottenham ikipe ya Tottenham iri ku rwego rwo hejuru cyane mu Antonio Conte ameze neza na Thomas Tuchel uvuno mu kiraza kwa rumuri ejo bundi ikipe batsinze byagoranye
byatsinze byagoranye ariko wabonaga kuri Tottenham n'ubundi yataka ariko ikaburira ibitego kuko urareba ugasanga ahantu hose iri furu iruzuye ku ikipe ya Chelsea nibyo bagaruye abamediateri babo bose barahari ariko ntago baragaruka mu mukino neza ntago baragaruka ngo tubone ngo ni wangoro Kante kuko ngoro Kante ubushize twabonye Kovacic wenyine Jorginho nayo twabonye ngoro Kante nayo twabonye niba warakurikiye neza so ariko ubu ngubu ngenda hamya neza ko ikipe Tottenham iri hejuru cyane even inowe mukino bashaka kuwutsinda nubwo bigaragara ko baza ko bari staff ariko ikipe Tottenham iri hejuru cyane bityo niyo ndi guhana amahirwe njewe sinza aho uryamye aya kwino match ngenda bane bashobora kuba banganya bashobora kunganya ariko wenda tuza kunyana tubigarukaho kuko tuza no kugenda tubabwira byinshi bimwe baragenda bivuga ku ino match kuko tuza kuyibagezaho ku isaha 3 n'igice turaza kuba turi muri studio ahubwo mu gihugu cya Espagne Copa del Rey ubu ngubu ikaba irimo irakomeza ikipe ya Cartagena n'ikipe ya Valencia bakaba bagize igice cyame kikaba kimaze kurangira igitego kimwe ku busa mu gihe ikipe ya Eibar n'ikipe ya Mallorca ari kimwe ku busa cya Eibar Leganés imaze gukubitwa ibitego biri kuta n'ikipe ya Real Sociedad mu gihe ku isaha 2 n'igice ikipe yitwa Linares Deportivo yadagukira ikipe ya Barcelona ku isaha 2 n'igice ku isaha 3 Atletico Bilbao yadagukira na Celta Vigo mu gihe ikipe yitwa Mirandés yadagukira na Rayo Vallecano Real Valladolid ku isaha 3 zuzuye iraza kuba ikina n'ikipe ya Real Betis mu gihe ku isaha 4 n'igice ikipe yitwa Alcoyano iza kubikina na Real Madrid nibyo Real Madrid ifite igomba kuza kubikina n'ikipe kitwa nagakipe gacyo mu gice cya kabiri Alcoyano narayize ngo Real Betis oya ntabwo ari Real Betis n'ubundi ku munsi w'ejo navuga yuko hari imikino igiye itandukanye ariko muri Serie A na Copa del Rey ku munsi w'ejo ikipe yitwa Fuenlabrada izakina n'ikipe ya Cadiz mu gihe Girona izakina n'ikipe ya Osasuna ku isaha isa moya Real Zaragoza izakina n'ikipe ya Sevilla Sportivo Gijón izakina n'ikipe ya Villarreal Almeria izakina n'ikipe ya Elche mu gihe kandi ikipe yitwa Atletico Montreal izakina n'ikipe ya Atletico Bilbao Rayo Majadahonda izakina n'ikipe ya Atletico Madrid ariko n'undi ku munsi w'ejo muri Serie A bazaba bakomeje imikino yabo igiye itandukanye izahera ku isaha 7 n'igice Bologna ikazabiri gukina n'ikipe ya Inter de Milan Sampdoria ikazakina n'ikipe ya Cagliari ikipe ya Lazio ikazakina n'ikipe ya Empoli ku isaha 9 n'igice ku isaha 9 n'igice Spezia ikazakina n'ikipe ya Verona ku isaha 9 n'igice ku isaha 11 n'igice Atalanta ikazakina n'ikipe ya Torino numuri ku isaha 11 n'igice ikipe ya Sassuolo ikazakina n'ikipe ya Genoa saa 1 n'igice ikipe ya AC Milan izakina n'ikipe ya Roma umukino uzaba ukomeye cyane Salernitana iri kumwanya wa nyuma izakina n'ikipe ya Venezia mu gihe kandi Fiorentina izakina n'ikipe ya Udinese umukino uzasoreza iyindi umukino uzaba ukomeye cyane umukino Napoli zagiye gusoma ikipe ya Juventus ku isaha iyo nayo ni match izaba ikomeye cyane tugenda twigarukaho nayo tuzayibagezaho ku munsi ariko dusoza reka tureko twakakira abantu nka batatu ku murongo wa telefone sabusoza hari n'amakuru amwe namwe agiye atandukanye arimo aragenda avugwa ku mugabane w'Iburayi witwa umukinnyi witwa Lorenzo Insigne ni umukinnyi wakinaga ikipe ya Napoli ariko ubu ngubu rero akaba arigiye kuba yakwerekeza mu mpeshyi azerekeza mu kipe ya Toronto byamaze biravugwa ko birabura gatoya cyane kabisa kugira ngo babyemeze mu gihe kandi n'umundi mu Bwongereza witwa Kieran Trippier wakinaga ikipe ya Atletico Madrid yamaze kwerekeza mu ikipe ya Newcastle kuri $13 akazajya yembwa $100 bya buri kwezi bya buri cyumweru mu gihe nabonaga umukanya ibintu mu cyitwa Fabrizio Romano amaze gutangaza ko ikipe ya Aston Villa kaya amaze kumvikana pre-contract n'umusore twa Philippe Coutinho birakomeye cyane mu gihe equipe ya Barcelona yo ngirimo irifuza cyane umuntu umwataka w'ikipe ya Dortmund bakamwita Erling Brot Haaland reka